Profesore Jakšiću, dobro vam večer. Dobro večer. Dobro večer. Mi smo u časopisu, novom broju časopisa, opširno pisali o vama, portretirali smo vas, što se kaže, od glavi do pete i sve ono što ste napravili. Ovako smo vas predstavili: dvostruki prvak svijeta, osmerostruki prvak Hrvatske u bodybuildingu, začetnik nastave računarstva, informatike i prvi šibenski profesor tog predmeta, inovator, pionir biokibernetike, osnivač prve šibenske sportske teretane i prvog šibenskog bodybuilding kluba, tvorac i voditelj najvećeg i najboljeg šibenskog diska svih vremena, dakle gimnazijskog diska. Puno toga je vezano za vas, ali ipak mislim da su dvije stvari presudne. Ono, kad kažemo vaše ime, onda pogotovo Šibenčani imaju dvije asocijacije: bodybuilding i ples u gimnaziji, odnosno gimnazijski disko. Ja, tako nekako. No kad čitamo, mi nećemo sad prepričavati sve to što ste vi radili i što ste sve napravili, međutim to je sve dosta impresivno. Pa onda prvo pitanje: odakle vam snaga i što vam je bio osnovni motiv da postignete takav uspjeh u jednom sportu koji tako u Šibeniku je bio tad i nepoznat, pa i nije još uvijek nešto previše priznat, pogotovo njegovi rezultati? Pa ideja mi je nastala u 11. godini još, kad sam izgledao jako loše, imao sam tanke ruke, sve je na meni bilo krivo postavljeno, pa sam se odlučio to ispraviti i onda nakon dugih godina lutanja, negdje 25 godina, sam tražio svoj put učeći na greškama, sam se počeo natjecati i ostvario dobre uspjehe. Dobro, ali neki jaki motiv, kaže, niste bili zadovoljni svojim izgledom. Koliko ljudi, ko je uopće danas, pogotovo od mladih, zadovoljan svojim izgledom, ali vi ste postigli vrhunske rezultate. Pa rekao bi tu da mladi ne razmišljaju puno o svom izgledu, razmišljaju o svom imidžu. Da, mislite, ne izgrađuju tijelo na pravi način, ne smeta ih to, a vama je to bilo bitno. Je, i još mi je. I postavlja se i pitanje: zašto ste sve vrijeme ostali u Šibeniku? Šibenik nije baš neka poticajna sredina za čovjeka koji zna što želi i koji želi zaista ono najviše što se može u onomu što radi. Pa nisam nikad razmišljao o tome da napustim Šibenik, jer ja sam Šibenčanin i sve što sam postigao i što ću još postići, postigao sam za svoj grad. Dakle, ipak je tu i ljubav prema Šibeniku i vaša jaka volja. Je li ima nešto što niste postigli? Još mi uvijek govorimo o bodybuildingu, a htjeli ste? Nema, znači zaista ste ono vrhove. Da, ali sad se vraćam natjecanjima. To sam vas htjela pitati. Znamo da vaše zdravstveno stanje nije baš najbolje. Nije. To je isto sad Šibenčani tako često, kad spomenem vas, kažu: kako je on, svi su zabrinuti. Dakle, ali čim ste tu i čim kažete da ćete se natjecati, znači da nije loše, barem, jel da? Imate još, dakle, snage i volje? Imam. Gdje ćete se natjecati? U Slovačkoj od 6. do 8. listopada. To je na svjetskom prvenstvu. I onda to znači da stalno još uvijek vježbate i pripremate se. Gdje vježbate? U teretani bodybuilding kluba Vir. Znači, još uvijek samo u Šibeniku. Da. Ste i još uvijek i vaša dijagnoza koja je takva, to vam ne ometa, idete na dijalize još uvijek? Ili... Idem već 4,5 godine. Pa i to je isto jedna zanimljiva priča zapravo, da netko tko ipak nije tako čio, što se kaže, i u top formi, dalje inzistira na tim vrhunskim rezultatima. Osim to opet dijalize ono pitanje, imam ja... Što je to u vama što vas motivira? Imam osim dijalize još jedan problem. Ja sam operirao srce, imam trostruki bajpas. Izvukli su mi na rebru prije godinu i pol 3,5 litre vode iz pluća, ali to mene ne može zaustaviti. Ništa, znači. A ljudi misle da je zapravo to vaše stanje, koje nije sjajno, rekli smo, zapravo posljedica tih vaših tretmana, da tako kažem, koje prate bodybuildanje. A teško to reći, jer bi po toj logici na odjelu za dijalizu osim mene bilo još sportaša, međutim nije nađena neka veza između sporta i dijalize. Da, dakle vi čim i dalje ste u tom sportu, znači da ne vjerujete da je to neki možda razlog, niste od toga odustali, jel? Pa nisam se nikad ni zabrinjavao time da nađem koji je razlog. Ja bih volio da sam zdrav, ali kad nisam, ne zanima me previše zbog čega nisam. Ali očito zdravi dalje živite, kad se toliko bavite sportom. Što očekujete? Da ću pobijediti, normalno. Ne idete uopće s nekom drugom mišlju? Ne.
i ulažete, pretpostavljam, koliko još uvijek dnevno onda vježbate kad Pa, želite recimo, zapravo sat i ponovno pobjedu? Sat i po i to je dovoljno. Eto, dakle, još uvijek ste u ovom sportu koji se stalno veže uz vas. Druga stvar je gimnazijski disko. Isto tako, kad to spomenemo, prva asocijacija je profesor Vedran Jakšić. U ovom broju časopisa mi zaista i o tomu pišemo opširno kako je uopće došlo do toga, ko vam je pomogao, ali kad ja vama kažem disko u gimnaziji, koje su vaše prve asocijacije i što je ono što vas Draga uspomena. Da, što vam je ono... 11 godina života sam tu ostavio. Kako je to izgledalo u nekoliko rečenica? Što vas je tu motiviralo da tako se toliko posvetite mladima? Jer neki profesori bi možda tako napravili ono u nastavi što imaju i otišli baviti se sami sobom i nekim drugim Počelo je aktivnostima. sve slučajno. U gimnaziji je do mog dolaska 1978. godine postojao neki disko u jako lošim tehničkim uvjetima, a bilo je i nereda, pa je direktor Livaković zabranio daljnje održavanje diska u svečanoj sali. Onda mi je došla Tonkica Ercegović, predsjednica školske omladine, predsjednica omladine, da. da, i zamolila me da urgiram kod profesora Livakovića da im vrati disko. I ja sam došao na početku s tim ciljem, međutim onda je direktor Livaković rekao, a može biti disko ako ćeš ti biti tu. I tako je počelo. I tako je počelo. I niste uopće ni razmišljali da ili ne? Ste znali kolika je to odgovornost i šta je to? Ne, računao sam 4 sata tjedno, nije to puno dane za omladinu, a onda nije bila baš velika odgovornost jer nije bilo puno posjetlaca. A kasnije to preraslo u nešto enormno veliko sa 2400 posjetlaca, onda je već to bila odgovornost. I za kraj, prije nego što nam malo demonstrirate u kakvom ste stanju sada i kako ćete se predstaviti u Slovačkoj, što je sa strukom? Znam da niste u školi zbog toga što imate terapije određene, ali vam nedostaje to. Da li vam nedostaje rad s učenicima? S obzirom da ste zapravo cijeli život bili. Ja se nisam trebao ni zaposliti u školi, jer nisam završio za profesora, nego za inženjera elektronike, ali me kasnije privukao rad s mladima, upoznam puno novih lica, puno novih ljudi koji su u naponu snage, koji pozitivno razmišljaju. Da su oni i vas hranili u Da, neku sigurno. ruku, jel da? Ne samo što ste vi njima Napajao davali, sam oni se su njihovom davali. energijom. Eto, drago mi je zaista što imamo takve ljude ovdje u našoj sredini. Nadam se da će se na vas mnogi ugledati, ovi mladi. Postoji sad puno i mladih profesora koji mogu tako, možda ne ponoviti to, ali odabrati neki drugi put da na takav način rade s mladima.